GCN page so mesro na wa subscribe to my channel na wo don sa emia be on so wo be notification ene sa ne news e de betun bia wo be nya bia tie anase wo be nya bia hwe e wo GCN page ha medi e de adwoa searching Afia Schwar wa ka no ho na this time around kamya koye say Afia Schwar e pese o de ne support e ma eye Dr Kwabene Duffuor a oye NDC ni na adofu de nti ameka say na se Afia Schwar e posti eye Dr Kwabene Duffuor e wo ni Instagram page e na obi sa ne fans say what do you know about this man amaf bebre e che say oye future president he looks like a president chese ene ehusem abebebre na adofu ye nyina nim say Afia Schwar eye obi a na oye NDC ni mapa sisi ekura ye ntumi chese oye NDC ni o say oye NPP ni o na ope oman penida da his excellency John Dramani Mahama na semi ye papa e beka ya 2016 abra e ba beto aba Afia Schwar eye campaign mu ye den e de ema oman penida da his excellency John Dramani Mahama a enya asem keto akra na 2020 ye ba beto aba no e na de ne dane ene ye wo kwa na Afia Schwar ebe tu dwa say free SHS no e yade a eboa ye papa pentigana fu na ye support support his excellency Nanado Dankwa Kufuor ni enim se Afia boa ampampa o supporting Nanado campaign de emano Afia Schwar enche say Afia Schwar on time o man penida da o pena semi papa even so man penida da edini birthday o posti e won Instagram page daddy I love you na de ade but o chese na free SHS and na o support na Afia ye ne mebi ye ne nim say Dr Kwabene Duffuor or ye NDC ni anansen where unity say NDC party no bato from asmoman no eno ko ani ade aka enti misra mo Ghana foi o boy sabato the youth for Japan e dey ntem me the youth for Japan wa twini nipa ho wa twini Ghana ho wo nwere Ghana ho wo betena ho no ma Japan e na wo ye say Japan Kevin Taylor kwasia no odidi Japan atem abrabo Japan abo Ghana fo abrabo so wo wa bobi da Kevin Taylor abrabo Kevin Taylor Japan abo wa bobi da kwasia bia no betena no kasana Ghana fo agedi mesimi oyeni ba enya forma ye hwe ni papa pa omu eno mapa ewo omumu ni ye be support omu mi oyeni ba mi gina ma enya forma nkwasiafo no bi te se nkuto te se David te se freedom fighters te se wo ma Frema Jonas nkwasiafo asefo ade ya yesusu obi so de J1 yesu obi so de na no kakraka free mind ene enya forma ko adi na mebubo no enya forma di na mebubo no abusia po mu because ma bra bobi o mo bo na etan enkyere so mu fra abusia bim ti abusia po mu Kevin Taylor ne papa po no
plus na yesu tie plus de no bewura sa no ma ye kosum obapa tu no fu no de bua ma obapa plus atwe no plus kura de we so different anya bia no oto no magana fo yetie na mu aga na nya mo mfaso no ene mu chimi na ye kan mu chimu tie no mo se me oyan ni ba me medi wachi me se me oyan ni ba okom me mfa wo me kama agene enya fo ma yeso yen kwasa sem bia ne be follow Akufo do ye bia me nya fo ma na mu a Kristofo no so a mu sori tie Akufo do nyame chia mo ka wo Kristo ni bia wo sori tie Akufo do nyame chia wo ka God go punish you e di entira me kasa wo ti wo asori panyini wo ji asori sika na da kogu bank asori panyini wo ji collection tight na da kogu bank na nya fo bre wa asori ma enye school fees na ye busa school fees ni abra bo sei ni abra bo sei and am de tie me ma me competing course for how many years me ma me competing course for how many years me ma me da so bre na me nya start ko ya etutu so dudu what you are done what ha mo fa go asamo na me tibo mo me ma me bre me esa me ya adwuma sende me ma me scatter de ni di esa me ya adwuma pa bibi ma me di me nua no mo bre ne obi aba me nua bi anko free education enyan for me won sole mu ko school a wo so ya sole panyi wo ta ku fado na me chia wo ka muka se mukwa na nyame wo mumu won muka se mukwa nyame wo mumu God created me, not Satan. Even if Satan created me, Satan is in me. Se bonsan na bo me abonsan wo mumu nteme bonsan no ma na catch now. Se nyame na bo me na odi nyame akate wani chimi nyame so me catch say me di nyame sam no catch now. No be let now and I'm here the prophet of God and God say me see sorry for na mota akufo do nyame chia moka. I'm talking in the pain. Me kasa wa ye amu ma nya foma ma adwene wo wo ye ni beba bi si ye benya na nka Akufo da cause I am president kopem ni nkwada nyina because nya foma ye ho atoye nya foma ene yeso abe somebody wo ye ni ba bi be president ene ya oya wo ya set some person ye ni ba be president anaso ba be asori panyini nti wo ta Akufo do nyame chia wo ka wo go punish you all. Me say everybody will die one day. Obia be would aba kope. Enti ye ken agere piako. Ewuo ne da ma obia e na wo sa asoso na and the crack no. O kan no cry you live long. O kan no cry be nyina che. Sa na me na nam tete me. Enti I have to speak for the truth. I have to stand for the good people. Esi e gina me papa. Dan say Ghana for guni pa ofia to the sense your own president. Akufo do na wa be change Ghana no ma bebre no. And the digital cameras be a camera Ghana asphalt road ye go krom kwan Akufo do tama wutiri ye go krom kwan Akufo do tama wutiri ye be go kwan papa na ama enya nkwase sapete na ndi se fogu a no ma cheska na di no ye kan adwena kire mo za mo se ye nya ya adwena wu ya adwena musa hello say video ni go boy say about me u cha me 3 hours me kasa Ghana no Ghana na efiri mu enkofo bi smart o mo manu ate mi se manu ate because school na me yesisifo a ka metima nya Ghana for mfaso but mentisa Ghana for you obi a ye data ye frema dia mo don me bo mo call the page so a oh you are beautiful kwasia hu wo ba ne ho feda ho I mean, 5 days we see. I mean, fire muye. Hey, mu wa ba ne ho fe, frema ho fe ho. Mu magimo. Hey, mu frema ho fe. Me tia me ma he, me ma me. O hie ntra. Ena me ma me di hie a. Me mfa nkwache Akufo do wate. Ghana for pa de se bremu no pa NDC. Choma ma ne NDC. They are the problem for Ghana and so mo nkwase afo mo agena wonti. Mo fight ma wo mu. They are the problem for Ghana. Na mo say Emaya no mudidi atem no. Omo ye the best and the hero for you no. Mumu nyina mo ye nkwasiafo. Enyafo ma mo nitire. Wa wo ti abro kire a wo se frema ye star wo ye kura